Odia TV wasina kwa chiro makuru Agacencwire amazina Mbabazi Charity kanyine Sunday Brian erizoba noro kubanza kandi birone 10 byo kwa 8 eshahane ibiri ezo mwebazyo reka tukusiyeho ebijamto gwa makuru kandi kuturagatse tuja kwisiyaho amakuru Agacencwire ombwijire makuru ne kushikibwaho Global Paints mutia kusiringi tukosa Global Mat ate munda ne tukosa Global Silk Vinyl singa kwetaga wabweru wabweru tukosa Global Weather Coat Emulsion akusiga je musiga ogwo mutindo okusasulira sente zonna. Bishop Stewart University, a chartered Christian university located in Kakowa, Mbarara City. At BSU, we are committed to producing graduates who are responsible, entrepreneurial, ethical, and God-fearing. Omugacencwire kireki omukazi nateekateekwaho okwatanisa n'abahara okwitisha ekomurishema twarebamu azingira omuburangi yagize akaruka cyamani akaruru k'abakuru b'entebe ya kabiri abatunga entebe ibiri nibaragirwa okurekuremwe oburofo mu bus park ya Mbarara abarukorerayo berarikirire kabasha kurra ahantu hacafu Emito y'amakuru yabane kushikibwaho Global Paints mutia kusiringi tukosa Global Mat ate munda ne tukosa Global Silk Vinyl singa kwetaga wabweru wabweru tukosa Global Weather Coat Emulsion akusiga je musiga ogwo mutindo okusasulira sente zonna. Bishop Stewart University, a chartered Christian university located in Kakowa, Mbarara City. At BSU, we are committed to producing graduates who are responsible, entrepreneurial, ethical, and God-fearing. Mbabazi Charity na Sunday Brian agana makuru Agacencwire ombwijire abatura ba Nyakashebe yaho muruka ogwa Masyoro canje nyishema district bagwerirwa kagwe bwanyuma yo kushanga omutumbe go muntu guziciro mu musiri gwebitakuri omunyamakuru witu hainebirukiraho oyisirwe yamanywa kazaveriyo bakanyita kandi omutumbi gwe gwashangwa guzicirwa mu musiri ogwebitakuri natekatekwa kuba yisirwe omukazi we Adrine Kasubi akwatanise n'abana be nikigambwa ngu nyakwitwa akabura esandisha twenyuma kandi omutumbi gwe gushangirwe gukomere emikono n'amaguru guzinjire omuruburangiti kandi okuza kumubona bashangire embwa ziriyoni ziriye mikono mbani tukahariya nikangeshoya shongo zindi ndekindi kitu chimbuza buza ilikuwa kigufadia karori chimbuza buza nimuza mundamwe ngandura mukarentini na iki chimbuza buza toro zindi chabira ni basiri mbasi babwanga ngaruka ntireba mbuza buza atabonye yitiza cyo mwanya guguri ndebe intego roho akabuye kawaraji ngarukumwe ko ahujya mu twatamaze kumya gusetoringa intego n'umuntu twarebamu azingira omuburangi azingira omunuku twamureba miso twayetegezana ngo nje bakwasa nefuka nkagera kazaho ninyeyani mutiyo za kwetegereza ndeba omuntu okukana omuntu osituranturonda kamureba mwetegereza nabo kuba amazire nawe emyaka ndikumumanyanga mukuru wanje mutabani wachifa atugizire ngo nyina atura nabonesa ishebo ecyamuretire okungomuka konka hachwaho akire ahotoka okusiyo bwa mwisere nyuma tandika nyuma tukiri abana bato hakahatura hentaroza abazira gati yabazire babiri mama hamwe na tata konka obwire buchika omubwire wa muzeyi yenda kujanga umwena ayende kucendeza entaro agenda azoko yamara yo bwira ciza bagaruko mu ntaro agenda nkebi bakaitwa gumenda tukora mparampara kwikobwe nabo muzeyi yakire ninja kare ya mama ngo kupaka sagaya ngo ko kuzayirana kajangwa agaruko mu kayastani hatwiyizere still abyabe bikomeye abantu byatandikira abana batugambira okunyinabo yakwatanise n'abahara bakatera ishebo bakarunda bakasigaho tunwa yes akaterwa umukazwe na n'umuhara haruba bakwita sanya bamutera kweze kumutera
bamutwara irwaro rya muzira na nyishanka ibiri zo mu mwazyo abashabo bamuzira bantera ngutayine buzanzaga kandi arukubi nanye naragabuye sayibiri zecuru namucanga mu irwaro na mwana w'ibiro bibiri bishatu gusiya yateririnka mu iheyo cyecho abe na kigamba akabugwo kubanza bakabanza bamutera bakumwita kubaje umukazuwe na numhara mukuru hadurini na numhara bakweta sanyu bakakubuteze biti bisongwire bamutera bamureta abataka babamwiho bamureta kabire bamunambika wanje wacama rero C1 natekaho buryo namuteka piki namutwara polisi kiyacara polisi yamutubinjisa twamutwara umwirwaro ikabandi yo narindwa ndetse mu kugira ngo soba mutire ngwara muzira hirwaro muhaza bamutire yafutara munonga so nanyo kwabiha wirohebero nanye niza nasanga yarjiro mwirwaro konka nasanga ngo akafutara ko benko kazire wazitakacizere yagumana jangu tayine mani niza nagaraka yo konka twamantu kwataganisa zasuma tichikamanyirwe echarugirireho okwitwa kwa mushijogu omuringo gurukutinisa kuyastanka koronda ndagambiraho nabo na mama ndagambiraho no konka musanga akabwa ya polisi konka warkunjira ngo echabiroho chona tina chakumanya ngeiza bamukora cyo bamuturuganya cykwinga na cyingwe cyakora ki nubo bamutugiriye avuga ataruri nabihe nibo bamwise yes aho kuba tuye na kigamba atomukazi natiko kwija ku mutugo tekana na neco kwiba muterire kusikana haferire teka mutwaza kakikicho omutundu gwa bakanyita bakagwihomoruka ogwa masyoro bagutwara kashanjure omumusoro gwebitakuri ahiba muzicere abashwirwe n'abakutekateka kushwerwa n'amazima hari ubwo bintu birakushobera mu maka konka kandi tutatekereza okwita omuntu nka solution ekubasa kwiyaho ebizibu byone turi hamwe amakuraga gasha kwa Michael atwachire ahabwa TV West wabere Michael tumwatire bitito nka TV West ntujumira obutabanguko bumaka okwetorora ihanga lyonera izuba rwo Electoral Commission yateza ubururwe byaro aharengo bwa LC2 aho muri Mbabazi City hemeruka 23 niyo yatera karuru kandi abatunga ente bibiri baragirwa ukurekura hemwe obururobo waterwa ubuciko wa LC1 kandi burumuruka nugo gwanugutorana abebembezi aho muri Mbabazi City South emeruka 10 niyo yatera karuraka omurmo gwagwebembiremo Akram Bashir kurga Electoral Commission zikumi zino byarigana okabi ebyaro bikaho atafiri amuruka omuruka ukaka South yona tofiri atubariano posido irehura chachize chachize inakaruka chairman konka wodi zizindi ansora no buciko twebaza ninye baza abantu bona batakabaka kuba wodi kunta mu wesije bakandabyako ninsima mwena buri omwe mukiza akarurukituka ho busingi kutwaza Mbabazi City North Division emeruka 13 niyo yatera akaruru aka ninye twahaja buduziwa ninye naraba munka chairman wa LC2 awa ward ya Kamguzeji kandi nyabaza munonga abatezi bakaruru bagenzi banje Electoral College yanje nibebaza munonga kunta mu wesije kureba ngo mwanyongere kisanje kindi abo kushangango akaruru kerizoba katerwa ubuciko bwa LC1 harhabo abatunga umugisha okurugantebe ya LC1 bakatoranwa antebe ya LC2 Electoral Commission kekiragiro yabashaba okurugantebe LC1 ite kandi jira ko kuzaka chiko ka odi akawona ukoraki ukarekura wari chairman w'icyaro ukazaka chiko ka village gakanu ko muruka uone kuri intebe ya chairman wano kazaka yi uine kutukuza umutu elective post sono uine kutwara hentebe yemwe washara mukuza odi wanda guma wano kumeka yi achateganisa abantu bingi konka ningira kufiringa entebe bambuza kufiringa entebe cyo kufiringa entebe tinkamanyireje konka ntekateka yisini je organizinga echo cherizo ncho chahendera obururu bw'ibyaro arengura LC
Electoral Commission yasigaza okuteza obururu bw'obukiiko bw'abakazi arengo ra division city na national. Omugani nkago twaza omuri Bushenyi ebyokutera akaruru k'entebe ya kabiri omu myanya etari emwe n'emwe okutwariza hamwe kwakyererwa bitu wanyumakire akaruru kija katerwa abasinga bashawa okukozesa je stamp. Abantu kaga bajyo mu register yanyu mwena mwateruha na band tire ya mwisimbaho ajo no opposite webare nito mishoga abantu aho kuturagira mishoga humire abo abantu bakwiza kureba kandi twagira misho marungi ogo kubarangiza abo abantu nibiza kujye cyo batugoberamo mureke twikirizane entambure rwaha esente tuzubuzirizo kututwara mureke tuzokurobingira abantu. Chairman LC2 ko kutwa muronda mureke tukwatanise mureke tubira karumwe owa chairman LC1 akwatagane no wa UC owa UC akwatagane no wa LC2 tuombeke omuruka gwitu stamp eyi omwana nga wakora jasi ningo mwa yuzise stamp yabatakabiceka cyawo diyawe nk'umuntu abwa TV West ni senyemo Gideon na Ben Mhoz. Mwebare habashatsi baitu bamakuru abantu abarukoromba spark yambara nebetombwitira oburofa oburenzere abantu bagira ngo uhecubire haha bwo kuburo gwebembezi wa chairman wa paka okukwatwa abantu bagira ngo uhecubireho abo kuburo gwebembezi wa nyuma ya chairman wa park okukwatwa ahabiragiro bya minister Barambargahara. Chairman wa Mbara City Bus Operators Association okwasirwe Brian Byekwaso kandi akaragirwa kwatwa o Minister Barambargahara atayayiro rembo rwa Mbare Sande Hwire abarukoro mpaka nbajyangwe mbereji eresire mpinduka mpango na mnongo mbyo bwecumi aho imyanya iminje ijiremwe mtumo ya Kasasuro. Minister byajana imirize koreriwo okuboro stweranga mpaka mwesonga ntizende tubate tuzija mu basi okulaba nti turaninga basi okujera n'okukibezawo toyinza gamba nti basi eje overu kunjiri engire mpaka obebe ibanda obebe kasese eje ingire mu basi park ne ya kansu etukenge genda bugenzi ngatena kyesasulu okwato kwa Byekwaso n'abandi bakozi ba KR coaches ukija ubwa nyuma ya bari Huntington broker wa Swift buses okwetombwito wa Minister Barambargahara okuyatirwa director wa KR coaches n'abakozi be barukfa bashabazi nko kutabeto akorekire mbozo makuru gita Agacencwire onkomo wabandira kare sari na karanze Richard no banderire umbasbaka bakantera mpaka yambara bakantera kweze kuntera naza hirwaro nargira hirwaro naza kubanjaho nareba nbankwata ntwara polisi nbansibaho musango gwa mada kurugaya yayize akakwata abasuma bembibira umbasbaka yahiza kubakwata kweze kubakwata yabatwara yatanga kubabururizaho no kubarikura babariko kubereze kubarikura bakarasiga baragira RCC wa Mbarara ngo akwate abantu abo abagarikanse aronderi leadership eyo kwebembera bus park bayore Kasasuro igiru actually nyonda girena n'umwana nyumwazi ngo ayore Kasasuro nyobize mu office yanjye mukamuwa bus batwari gisentiza abantu bari korompaka nbajyanko abatagire cyakorwa borekeriro kurwara bwo burofa nabwecho nko omwambara mu yaragire RCC habeho okwatanisa habemo kureba umunshongezi harondo mwebembezo buri genuine oburonzi rw'abantu bari koromba spa urukiko rubadde ko rubinanye rwakoro ebirungi era byesanga kwerabira ngo kutuyamba okututera kamera mu paka ekyo kibadde kisobora okuyamba ekyo kiyambako identifying abazibe misango mu paka bakamabaza basi na ba manager bacha mukwera bus park okusyo bukanso ya Mbara City na office ya RCC barataho mu nshongezi atutoka basapurra ahantu hachafu so nko kusara mu kagambira banje timu yanje abaja mu kuyire paka sigari turi hantu akuri okachi rure ne banenda sente burizoba ne banenda sente so at sente tuzine so nuko kujya tugiye ya bus park turundana hariya tuize tsara wengi bwo kugiya amakuru agasha kwa Fred turiyakira Kabango.
Umuganda makuru abeja bari kushoma amashomo g'ebyemikono harengo rwa certificate okwetorora ihanga batandika kubuzibwa erizoba ebibuzo ebintu betebekanisibwa Uganda Vocational Training Assessment Board chete UVTAB akanda okwetorora ihanga lyona abeje 5,15,8 nibo bayihandikise okubishitamira. Okurugero kitongore cha Uganda Vocational Training and Assessment Board UVTAB abeje 5,15,8 nibo bayihandikise okukora ebibuzo ebi okwetorora ihanga lyona. Igeze ebi byatakira izoba kandi bizakwa ebiro 21 abashomagara mu bidukiriza abana abashobora kushoma amashomo ga certificate abamaze senior kana bakazoma tenisha gitaga agibyo mkono mu ihanga lyona. Eti n'abana abakobamba bakora amashomo ga community polytechnic certificate ngakacika abana nabo bayemba bakora mu ihanga lyona. Dena mwe n'amashomo make aga kugamza diploma arakoma siyampaga bamaze senior certificate ya UVTAB. Ahari Nyamitanga Technical Institute abeje rushanju 89 nibo bari mu kubuzibwa. Muri umbana abo obuchweka 30 arigana nabishiki rene bchweka nshanju arigana n'abana babojo twinemo abishiki bake konke namba ntira negumane yeyongera konka te ko yongera munonga nko kutwakubenta 9 ninga government okweru 9 UVTAB izire kubyorobya kose zone somesa omusot courses omuntu ayine skills omuntu namanya inobukugu ayizanya Mitanga tumarabira mu kuza kubuzi already nana ine skills ye nana amanya kombeka namanya kubiza namanya kosibyo ma welding konka tayine kipapara tumara niyo weeks 3 abarukume bigezwe ebi nibagira ngo betebekanisha kureba ngo abeji tubakopa bibuzo ebi bigezwe ebi twapike ngo mukasheshe kurga polisi kandi tuja twapike umubire no kwizo bari kubanza ariko barugunere konka twageza aho kutanishira umubire kandi nibutwara ishahishatu twahikaho mu mashomero gatari gamwe na gamwe kandi twashanga abeji betebekanise okubuzubwa. UVTAB nyondo mu year 1 what I can say we are really prepared tuzakora ibigezo ntubishataguza akuba what I can say we have the best instructors in the country. Industrial training yitu n'abana benyine tubagambira ngo baze omukampanize mpango imba humuriza ntine kintu cyo nikitakubasika omishoga mukama na wanu mwisiga njo mweja Uganda Vocational Training Institute njo mwaka gwa kabiri ninkora iby'amezi national certificate in primary maka impamiza nguvu nandi ready nkanya itenkabeji bara vocational we are ready and we are confident enough that we are going to pass. Timetable zitu nizitanatana nkatabo bwo kubanza umwaka wo kubanza nuko yindi baza kutandika kubara bene baheza umbwire bw'esande imwe abana abumako gwa kabiri nabo batandishe kandi ni kitanatana okurugiro mu courses zibari kushoma ati courses twine zararaho cye kutandika twine zarakerwa kutandika mbwe ni kikuru kugira ngo muzire abe namanyana nitwe kumanya umwana we naza kweza ryari ndi Stewart twino mujuni na Senyo mu Gideon. Mwibere abanyamakuru bitureka tumureho tujagaruka naganda makuru. Agarukurataho project yo konjera obwinji bw'amezi etongozi bwo muri Banda in liters million ibinechweka per day. Uzi ahabyo bwegese nubukukibwaho at Advanced International University abarisa abatarukwenda kushoma no kushaba kwanye ngo betenga kushoma ahabo kuba ensi ahiyaka neyetenga umuntu ashomere then akabona kwereza abandi omurisa ashomere kuba ine byaro kumanya bingi ahabo kwa niwe banka y'ebintu ebyo yine kusharinga na bagenzi bawe nawe cyo no yetenga futendekwa then ukabona niwe kwegesa abandi. Reverend George Byabagambi umurebereza umusiya wa Full Gospel Churches of Uganda twerekerire aha kombeka itendekero lya Bible omuri Mbarara amwanya gwitugwa kamukuzi kandi kigenderwa kikuru munonga itwe nkabari ukore ko kusutama warota otandike kanisa hatariho kwegese kandi ayitiriyo ntuza obwegese n'enshonga nkuru munonga nawe cyo ekitutiramo amani aha rurengo rwa degree turiyo ntutekaho itendekero nawe cyo wire bwingi abarisa n'umushabwa kubuteka omukushoma
rero buce tukabuteka mukoro mu mwogwe bwa nyuma mission yitwe kawa ni ubwire ubona ubona uhayo munsi mukama natutwara yatewe kanisize obuhabuzi ahabyo bwegese Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. At Fins Medical University, we offer online postgraduate diploma in medical education, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, MBCHB, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Medical Laboratory Technology, among others, Diploma in Clinical Medicine and Community Health, Diploma in Medical Laboratory Technology, among others, and certificate programs. Fins Medical University, a chartered medical university in East Africa and is located in Fort Portal. Apply now for the March or July-August intakes. Visit our offices or apply online on our website or contact us for details. Fins Medical University, saving lives, our passion. ebyokwomeka byonjera koroba kankwanjurire ankole crazy limited abara kubumbira byokwomekesa nkamategura amatafari n'ebindi bingi kandi ryo mutindo gwahigu nkamangalole tiles Portuguese tiles na flat top agemigongo rero bakwinira amatafari ga buli muringo nka fire bricks max pans interlocking bricks otebwe partitioning blocks obumori buro bwabuzire bwena babwine nka Z-Vent Torino Venezia na Sisa bakwine na Pompeii Malta Double Pompeii mwena bombeche na ba engineers na contractors mwena ankole crazy baborobezaho byona barabibumbira muri mbarara omwibumbe rishugaine barakoza technology rispiria echo nabyombecyesi cyangare nka bendera ya Uganda bashangari mayiro 8 mbarara kabale road esimu noti mushanje 2 ananina 15 chenda na mukaga ankole crazy limited tugende twombeke. Looking for a university that will shape your future and your character? Join Bishop Stewart University, a chartered Christian university located in Kakowa, Mbarara City. At BSU, we are committed to producing graduates who are responsible, entrepreneurial, ethical, and God-fearing. Applications are now open for August intake. Enroll for PhDs, Masters, Bachelors, Diplomas, Certificates, and Higher Education Access Certificates, and the Faculty of Law, Faculty of Health Sciences, Faculty of Education, Arts and Media Studies, Faculty of Business, Economics, and Governance, plus Faculty of Agriculture, Environmental Sciences, and Technology. Students can access government loans, sports scholarships, Professor Rukare Education Scholarships, and Fairway Scholarships. Apply online at apply.bsu.ac.ug. Call 0707 200 703. Bishop Stewart University. Our God reigns. Manager, ogito wagito. Ko kama tumukidara, kabataka jiremu. MC takiziri. DJ achumuna na wearing ebyoma. Tugumisize shanki ibiri. Bantu mwareka turgo muzano tugume twatesha. Twagamba shamushanju zibe shamushanju. Tikizana ngu okushara cake ni shamushanju. Nizeze zenyune. Byo ni shara cake tukaza kunyumba. Nawa pension na nesente konga tanywire mbogo. Nikushekere nikuteganisa wenda nigende mbogo yoka. Oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekolera. Ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje. Tandika izuba ryawe na ABC Dent Nourish Fresh Up Fluoride Toothpaste ogira kasheko izuba ryona ombazgwa meino ogwatongozibwe hamtindo gwensi yona kandi gukahangura umudali gwa People's Choice and East Africa Award nigukuma kahoko mukanwa karungi gweza meino kwiteshikoko cyo meino kandi gukazibera kurwara kozesa ABC Dent Nourish Fresh Up omubirengo bitari bimwe na bimwe ebirimo white gel, herbal mint gel hamwe na red gel buri ka box ka ABC Dent Nourish Fresh Up noshanga mu brush ya meno eyabsha gushanje umaduka gona mwihanga na burengero izuba bwa Africa tunga ABC Dent Nourish Fresh Up ahabwa kasheko akakusingayo. Skylight
Hotel restaurant uhereza bwo muremba muri Mbarara City ahi barukwereza breakfast ngakatogo omelette rolex sumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na cyamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi ecenyanja muchemo obushaza akaro ekitoke echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha beinunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 36 36 Kampani zikutwara abantu aheru zirinka hikanara gacyina yaba tandati agandi mu uriyo pronto kogumire nishabo nyambe nyene cene maweki nyenda kukitwara hero banje ngo hari abantu arekeraho abutwara abantu ahera bese gwamba beta bahezi recruitment expert reba hariya Amazon building mwijemba twari tutware bito nyeri ontware ahori kwenda itwe aba Haze recruitment expert nutuzaguza myaka 10 ombuhereza ubwo kutwara abantu aheru erabambara nsangwa Amazon building note musanjina note emwe note office zito za Kampala nsangwa rubowa opposite na Quarte supermarket esumu note musanju ine mirundena itane mirundena ninga note musanjina note emwe 235 mukaga Haze recruitment expert go Haze go better kashati wagendo nkazoro mfarati murunji kando gworobi roseful nikangara konko byamashemera nogwa mutindo roseful isi yokushemera kwanje okoraraje nukureto kwangara no kutekatekaje umugongo takubyamaje no imukora ukushasha hindure mbyamire yawe no farati gwa roseful rwo farati gwa family buri muringo gwona ogo farati guruho nahati nyenchakare nebire byombisho roseful isi yokushemera kwanje roseful isi yebiroto birungi. Cooking all that makes food sweet. Tastes so good like mama's kiss. Sweet Tamasana, yeah. Stir gold is the oil you cooking oil for a tasty meal to live a healthy, happy life. Stir gold, refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Kuruka yo mukahumura muganda makuru habebembezi yo muri Ibanda batongize project ya Miz ya billion ibirnesheka kandi rukwija kwera he town y'Ibanda ho kurwansibura area Miz amizaga nango kurga project ya Mukazanyara kanesha kokoro kitongore cha National Water and Sewage Corporation. Project genderiro kongera bwingi bw'amizo mutawuni y'Ibanda kane ija korwa mburingo bwa kilomita 19 kurwo mgombora ya Rukiri project ya Mukazanyara. Project eji etebekanisibwe korwa mbwire bw'emyezi 3 abwa billion 2 So the objective of this project is to first of all improve the water supply reliability for those who are already getting supply on a rationing basis, and then to eventually extend supply to the places which are not yet covered. Abyaro biri kumuna bukago muri Ibanda municipality igana 32 mbyo bitwire byinamizi maronjiko rwo mu kitongore cya National Water bitu nababinamizaga gatwire ngaburabura. Eji project neza kuba netwereza miliyoni 2 nechweka liters in liters miliyoni 2 nechweka per day
That is the design of this project. The water coverage which is normally mentioned and talked about in Uganda, starting from Ibanda, is not actual. I was actually coming to your office because I actually wanted us to go checking pipe by pipe and see if there is water. You'll be surprised. If we can sort out water, trust me, we are good to go. It is one of the hindrances for service delivery. So I am very happy with my other leaders of the district. Tukore pipe says tujama school Ibanda municipality yaza kutungamiza. Bakansara bibanda municipality nibajangwa abantu babo batwirimbara bo mu mbere gumire kandi binamasiko project eji neja kweraho cyango. Rwanda tubitu n'ikisubu cy'amizi ombuye bwo cyanda munonga usanga edomora ya mizi iri hasingira 10 no kurenga konka bitata ni manyangwa mizo bwaza kubaho ikintu bushaka yonja mize kwa mingi za kutuyamba twendere tandikireyo tukenere munonga muri project zone nziza sigari kiroko konka ariyo mikacho corridor Ministeri rw'umusana munonga nabwo cyo nsaba project eji etandikire umusharo ukitu. Amakuru agasha kwa Timothy Mushabe. Webare Timothy Mushabe ishabaramzi Dr. Flavian Zeija yahabra abaramzi omuyihanga obutamara gahinguze biragiro ebirukwemereza project zo kutimba amajuta ahabwe mishango ekwatirine n'enshumbushano. Abanyamakuru nibajangwa abantu bari kubaremesa kore emirimo yabo nabandi bakabima amakuru nibafereze cyanga cyabo. Sometimes you do it intentionally to not to unveil yourselves because I may give an example right now as you hear that very soon Honorable Baram is going to come in the district. Me, I'm telling you, many technocrats at Rukoki there, they don't want to speak to media. Mulki yamuka tuyika kuwendia errors twabishubia netwemerenge yenyu kumbe abantu barakurungira umwe n'ubuluki matu barandeke because sometimes we get calls wabya errors bagambire bo babembabwa no munyishingerukazi wa Kasese district Sara Ithungu Masereka okwabo abade mwenda omwa threat. Please always utilize the police. The DPC should be your friend. The RPC should be your friend. The OC should be your friend. And I know they are your friends. Abanyamakuru abantu bajunana barukora mu offices zitari zimwe na zimwe mu district abwo kwanga kwatanisa nabo okusya abantu amakuru agabashemerire. You find that we get threats when you do a story that is really touching. You start getting people threatening you. So in a way, one or the other, you find that we start also not. We start fearing. You try abakaba information to come sayo. It is true sometimes ukale omunanga kale ikintu kina mabikikanya kuchikaya ni humba. Nelina avoiding a media intentionally. It is true. So how do we help each other? Amakuru agashoka Gilbert Muhanguzi. Wabere Gilbert Muhanguzi amakuru agoganga kwata abanyamakuru omuchange cha Kasese habakuteganisibwa ahamirimo yabo. Umuganda makuru Bishop wa Western Kole Diocese Right Reverend Johnson Twinomjoni ayishikiza abakristayo mu district ya Bushenyi ngo barece kwefise mutuma bakatandika kucisa abandi mshango ngo abo kuba obufuzi tuburukwita kureko bufera nubwo burukwita. Murebereze Johnson Twinomjoni ebinebinda bigambere owabirayibembiremo omukoro gomushubuzi Moses aruho obinji barukumanya kachituzi mukorogo gwe gugenderire no kurundana sente ziri kwika miliyoni 10 zo kumarira ekanisa yabo oboro turukwitaka oboro tu ofuzi turukwita ntitufa mutama omwana w'umutima yate tishonga watangira oromwana agire binyobwa uretse kwaje ondije manyate nkoko uza kureba ziko yaki ebyo kushomana ngo jo shuti baragizire koka agiza kushwera yahirwa yaswera nari yaswerwa hurire batari aba abera korwaje
mazimo kusima mukama kishikire tuine kuguma tusimaranga bo kuba nimurungi kandi Mbabazi ze neze biro nebiro ibyo nizabuliga ni 18 ebituruhe bingi turuhabwa mukama actually na moto yitine gamba for God and my country ekindi kunongera ngo abantu bona nibagendera ahabiba kushumesiwa mu dini yabo ukashanye na polisi etine mu bigambo byanje uko navuze ngondo kuba mutaburire notekwa kugira amazima notekwa kumwe kandi notekwa kugira imico twarakaba bitorobi tinyine speech mpango nco twayiziraha ahabo kusima mukama ahabwa okwombeka ekanisa yitu bwaima bishop kuburira enjiri Moses aruho binji bakumanya kachituzi ashaziremo yayatora yajunwa mukoro guhire babaze kurundana miliyoni 10 ashatanishatu ezona bazitire abombeka bwekanisa abara hantu hingi background zitwa turabirene turabiremo muteka kusima mukama bo kuba buri kimwe cyona njyakiye cya mukama itutwenka tine tukubasa tutine mukama ndi twaza kanisa ya St Peter's Kakoba Church of Uganda obreberezi ninkore aho murimbo rwambarara Reverend Canon Edson Abasa Assistant Secretary omrebezi bwankore nashaba abazire konjaman omkwera abana bojo ekichendereye kutakuta n'ekigambo cy'umwana w'umuntu bibakumere mutakakiteekateekere none kiteekateeka w'umuntu kwatari kidesere kutaho umutemano ekigambo kyaki ebinebindi bigambiro bwanyuma yo kutahibwa kw'abashija abarenje 20 omu kigombe kya Fathers Union abwe kanisa ya St Peter's Kakoba Church of Uganda. Myaka ebereji ntwenda kubanza kuronda 20 million tukacontributinga sente ezo zikaza kwombeka ekanisa ya Sunday School neija kubeho canteens neija kubeho very nice worship rooms neija kubeho na boardrooms ahikuru so kuturamare echeka we want to embark on environmental protection tuenda kubyara miti abwa TV West ni senyomo Gideon na Michael atwachire mwebere abanyamakuru bitureka tumireho tugaruka naganda makuru omweshongozi wawereriye nabasowa kweshongorire emiryango neza kuba yigwirwa twatandikira kushamererwa jishuka ngushigatirwa beshongozi ba gospel bakunda abaratere nanga tukashashanuka ukutaha muri mitwaro leta vip mitwaro 20 tebos miliyoni 3 hamwe na nita neza bamazireyo bishagikirwe TV West hamwe na Radio West Uganda kumbucha Fresco Supermarket Baka Electronics Agri Motors Ankole Farmers Sam's Crisps JBL kumanya bukukiraho tera 08 50 50 nkaga nina tandika izuba imirimo urugendo ninga kahumuro neco kunywa cha kituzi yenywere kituzi ohure matwenge aha mu miro nikikorwa ku rugo mu kituzi cha shitake amajani hamwe no bwoki konjoro bunuzi hamwe no mutindo eki nikikorwa ba kituzi Farm Company Limited abeine teknolojia nebyoma byo mutindo kituzi drink ikirizibwa kitongore cyo mutindo mu ihanga echa UNBS kandi nashangwa mu maduka na supermarket zono mu ihanga kushubura tera simu noti mushaje 8 mushanju bisha twina bitana shatunemwe ninga noti mushaje 8 mushanju bisha twitano 00 mwenda And that's it for today. Till the next episode. Loading
nitukwanjulira Mbarara Institute of Health Sciences and Management ishomero lyonka ericyasingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aha rurengo rwa certificate na diploma diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate na diploma in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory erime byoma nibereba ko muntu library eyomurembe computer z'ekikacha higuru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry eyobwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko ebyomurembe hamwe no mwanya rugogoma go kushomeramo ebitabo omurukorebeka kurunji nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isingiro odakachiro mutahuni ya kaberebe okumanye birukukiraho note mushanju ibiri kaga na mushanju ashatu nibiri kaga nemu Mbarara Institute of Health Sciences and Management, we strive for quality health. Alo. Ese mwami mukasa. Mutyaneyo. Yono broka. Yenze broka wa mayumba. Bangambye ne nyumba za mwenunjiko. Kitufu. Oyagala abisenge bimeka. Ngabisatu. Ebeyi bagigambye. Abangambye satano. Nedda sebeno zali nyamuko. Yidwachi. Anti rangi je tusigisa ya mulembe. Anti nefali ya kitundu yalinya. Musigisachi. Global Paints. Mutia. Kusiringi. Tukosa Global Mat. Ate munda ne tukosa Global Silk Vinyl. Singa kweta gawabwe. Wabweru tukosa Global Weather Coat Emulsion. Kusiga je musiga. Ogwo mutindo okusasulira sente zonna. Nationally recognized professors and lecturers 0700 670 691. Come and join us, guys. Some moments are just for you. Just you. Flavor with a zest. Okushaba kwawo nukubaho omushayi 12 zonka bamemba n'abatungo kwezi ba sente izirakwera okushendekiza omuntu wawe okusitya $5,000,000 ayira mataji kabiri musako 2012 obulibanda Kimoni Kampala Rugaga Mbarara BSU Hoima Garama Kabuyanda Kamwenje ninga Mbarara main branch rero yuguraho account ubase kwegita nkora ya humura kumenya kuchiraho tera note mushaje 82 11 29 kinana mushanju Millennium Sacco 2012 Limited ekuretire humura munywano wa umusasi. The parent is Tuliahemwa Dixon and the child is Ani Tuliahemwa Esther. Kambera gwete kwa mugisha ngo ishe watu yahebwa Esther wahangura school fees ngene na hateja shana amashemero magonka MTN momo eberewo mbere nyegasta igana kaga ni 5 sta 80 hash kushashuro mwana school fees tokoma nyo mugisha zagwije wanje ninga nchaka kubasa kuzo wawe mwebare munonga. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Business is busy. Konkati nyine stock. Omuringo nkogwe no ferwa customer murungi. Na apo ya numeda no basa kutunga roni ombwira. Tunga roni okugerera kimwa shirinjo bukikuru 30 omushabiri ni nazonka. Turukwetenga kuboye no musingo ningo mwema. Echikuru downloading apo ya numeda oshaberoni nikiba cyaho. Hatuno basagariza mu stock yawe. Ohereze ba customer bawe. Otungure na business yawe. Wabo kwatanise n'abantu abashikira. Downloading apo ya numeda okurga Google Play Store ningo teresumu ya note 8 note ishatu ema ina ema ishatu. Numida fast simple built for business.
Feathers sanitary pads with hamwe na ABC Feathers sanitary pads tokujwara bukumi bwoka konkani zije hamwe n'obusinge bwingi n'amanu go kunyunyuta hamwe n'ebishenje bine by'obukumi kandi n'amapapagazo ni maringwa agari kuretera okwekunda n'obusinge izoba lyona nechiro quality pads affordable price. Pads zezi zikasimwa na award za bulenje bw'izoba ya Afrika. Feathers pads niziretwa omusaizi nyingi ahari mu empango neza bulijo kandi nizija na pantliners zabusha okuyamba omumbera zawe nkomukazi. ABC Feathers sanitary pads okoloba amani obusinge. Feathers sanitary pads obukumi bw'omutano ombwire bw'omutano. Mommy, yes, at school everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Webareho kureba amakuru ga TV West kandi yaganagandi omuhezi wa speaker w'ishenjero rya Uganda Thomas Tayebwa shabira abatura mu district ya Rukonjiri okore curukumara okweyihomboro abira ryo mujenyo mukuru aha mukoro go kusima ahabubnyishenjero wa Rubabo Mathias Rwabugumi ho mu Rwanga Nyarushanje Rukonjiri district. Thomas Tayebwa umuhezi wa speaker w'ishenjero nagira ngo bwa hato murango guruho no kureba ngo abantu babingo bworo omakagabo no kurempara ni soboro kandi government ehireyo kugira ngo abantu baburijo ababire ne bakonesa programs za government zo kurana soboro twakubigura horta tamwiki isigire ibana bagamba byo kutazo za fundraising naki na nyabo wanje bagambire hati ejitayimu neyo kukora niyo kubingo bworo buri muntu wena akareba ngo yahwera abantu abatakagize icyo barukora bagira imirimo y'ibakora iyo kubaretera intasiya kimfanya unamazima ngo abakristayo nibo borokusha wezindi dini n'abagaiga kunoya obworo ni bukatinga kurosi omnyakatoliki nomworo omukristayo nomworo omusilamu nomworo omurokole nomworo mwene mirimo yeitu nkabebembezi no kugwanisa obworo kurete ntunguka eyo kugasira abantu mwena aha mukuru nugwe gumwe bishop w'ubureberezi bwa North Kigezo Onesmus Asimwe ashabira abakristayo kuhereza ruhanga no mutuma gumwe otalizo meisho ga mukama ngaronsha yesu waleta kandi retege sente ebintu ebyo kuleta obutunguru ebikwejo entura ebijeze n'imijumiriro mu makanisa namwe mu kasiriro hati titubazo bishirizamo sana yabeliye esande y'amasharura Mathias Rwabugumi omunyishengero wa Rubabo bire nasima ruhangaraga isoko rabantu abecyangace namanyanti nyachenyi einebyaro ninga villages igani 15 koruganya chenyi kuzakenson konda hele center 4 you move more than 30 kilometers population ya nyachenyi eryo rumoste mitwaro mushanga Nyarushanje hano twine villages igani abirunisha population ryo mitwaro mwene konkanya Rushanje na Nyachenyi tari yirwaro rya health center 4 iri kubasa kuyamba abantu omukoro go gushikirweho na Dr Johnson byabashija commissioner general w'ebihome omuyihanga omuganda abanyabukanga borekero kushemererwa bwa nyuma y'umwana wabo Father Judah Himbisibwe okutungisa bwo bufaza kandi bamuhirebera bo nyamwingi eberumo na motoka Buhunjuru nkabanyabukanga kandi nkabanyisinjuru
tuyino mugisha muhangu abwiconco musaserdoti okuza kuba muri cyo tutungere katucyakire tukitera mu ngaro z'amahanga aho rwija kutumwa hona yoiza kushanga y'abantu ruhanga bari kutuma mu utakashikayo okagiro tinyowe niza kudiringana na groupe niza kudiringana na bariya niza kudiringana bariya ababa niza kubegeka harubaju ruhanga kuyagire kweta kandi kukutorana haza kagaraka kakutuma akaba ination Gervazi ndi nabo ishaba Kristo mu ihanga ryona no mwahabegisira ha mukorogo kandi ababorekero kushemererwa habwishaza ryabukanga okongera rakatungo ndijo mwebembeza umuhango atabe myaka yanje umusacerdote wo kubanza tukareba Father Silver umuzungu twatekateka ngo abasacerdote nateko kuba ari ngo muzungu Father Silver akanarga France konga twashyobwire twatandika kureba abandi ndohizire na ba Father Godfrey bwana mukuru na nabandi bakuru bawe ninyenda kubashaba mwena omwana witogu tumukwase shara tumushabire buri kiro kutubere cyo kureberaho itwe nk'abantu bakiyenze center kubiyakwenda oba niyo wabo muzigizo witu Judy Father tutabarsya keka kandi aho nayo nakutabarsya yamperezo mwagazi kwembuzi ngino mu ntwara 3 ngogirete mukama abashemukiza mishoge kandi abagirire Mbabazi abeteho kandi abaretero obusinge omugisha gwa ruhanga omushoborozi wa byona patiri na mwana na mutumo w'urukwera gubashubeho kandi gubakumeho ebiro byona gasha kwa dana basibye na Ruthon wamanya miliyoni 13 nizo zirindiro mu kusima kw'abasirikare abarukurinde mbohe ahacame Chambara main prison aho mukushaba aha kanisa ya Kisenyi Church of Uganda aho murembo Mbarara Okusimoku kubire kujenderire okwinegeza mukago ogwe kaniseji eyenene chomeji omukuburra enjiri hamwe na nokutebe kanisa emituma yembohe kandi abantu bamwe kambagambire abantu bamwe mwanjire gukoresha ibiconco byanyu izo begoraze kuri noza kukikozesa You are not using your gift to serve God. When you go there, you may end up using it. Atina ninganira n'abasigazi bari kweshongora cyo mu kwaya. Yes, ariyo kwaya. Kwaya mani n'ababuza nti mutakijira ha ino abena ishongora mu kanisa y'wanyu ngo wapi. Onga estura yakano gwabiri ni itano kuzagwa babiri na mushanju ngo kujuna no kwabusha konko kuba mukurasi oyine kugire cyo wakoraho turukugumuryaho fa utine cyo koziro kandi twakerebera kimwe go kujuna n'ubusha abantu bona ntubeta ngo bijari Yesu bajunwe orukwebembera echome echambara main prison SP Celesti Kamya asimere abikiriza hakanisa ya Kishenyi Church of Uganda ahabwo kubaho mugisha ogwo kushaba nabo They are in prisons. Prisons. There are some cases that you see. Hariho emishango y'okureba. We could have solved down there. Twamarireho kuri yo muko mu cyaro. But it seems like we have not understood who Christ is. Konka ngo kujangu twitegereze Kristo noha. So we make sure we run very fast to God. Nuturako kwirukanga turukuzo mu God. Yet even when if you had come to church you would have finished. I'm thanking him for his visionary leadership. That saw it very important to allow an open door policy. For us in prisons, we don't live in an island. No, we live with people.
obwahati abichereza ahakanisa egi nibaronda sente ziri kuhika shiringi biliyoni 1 na n'omushobo okumalira ekanisa yabo. Omugandi abichereza abakamwenge Catholic Parish basimire President Yoweri Museveni ahabwo kubaha shiringi miliyoni 300 okwombeka ekereziya yabo. That's why we are here to appreciate him. We have to reciprocate his love by building him an awesome church. That's why we are here. Okureba ekereziya yabo. Ebi bigambirwe omukoro okutebeekanisibwe okurundana sente ezokumalira okwombeka ekereziya eya Kamwenge Catholic Parish kandi shiringi miliyoni 10 nizo zirundinwe. Tutwire twombeka ekereziya yamara emyaka 12 turi kwombeka okamweno okusima kwanje kwerizoba kwa kulimu na fundraising tunga mesente za kwasa kumaliriza ekereziya toreka ngo agari hamwe mugo gati gufi kandi mukama yakuha kuzimazima umwebazi mwene rizoba twatwizire gusima mukama habya tukolire turi kwombeka ekereziya. Prophet TJ Collins obira ryo mujenyi mukuru ashabire abakristu okukorera mukama batari kweganda. Nyetana abandi mwije kwatanise mu Rwanda mbasa no kugambira abanywanyi banyu ebintu bya Rwanda byanu bigenda mu misho mureke kusigara inyuma mwe murujeyo kwatanise kuko kwatanisa n'ebintu bya Rwanda na Rwanda na kwatanisa ne amakuru aga gashakwa El Achiza na Anthony Twin. Aba Rotary Club ya Kololo Kampala bahireye icuma cha X-ray ahadi Mother Francisca Health Center ya Kana omuri Rushoka omuri Rwentobo Ntungamo District. Aba Rotary Club of Kololo Kampala bakwatanise ya Ntungamo bashagatirwa umuhanditsi umukuru w'ekitongole cy'ebyamagara Dr. Diana Twine babandize no kurambura irwara ya Mother Francisca nko kubahereza icuma cha CT scan kwero kutungura ebyamagara. Twaje baretera twaje baha bitunka ba Rotary biturira tukwesima ngo kuba echo nico kigendwa kitu na munonga kuyamba abo abatari kwebasa. Ntutekateka ngo icyome kikiri kwija nikija kucendeza amhendo y'abantu tubakubeni bahakoje mu rwaro nikegurira twiguraho icyuma cha X-ray machine kandi kwatkina indwara cyo kureberaho indwara ya TB umuntu kuba uyu indwara ya TB ubwiro bw'injo ubone ubasa kubura ushangiye utakorora takutuka n'ikiro kandi ubundi urukumano kwera n'ingoro kushasha amagufa so kuba kuto mu X-ray ubwiro bwinji ko kubona inkamizo mu kifuba X-ray ni basabwareba kuba ubundi uyimuka ishagama X-ray n'ingebe habi nafumukire X-ray jone basafu twa echani abahona bazisereho no kushomesa ba VHTs amyoga yabo ombyanga ukubari kubasa kureba umuntu wa TB bakamumanya kandi kuba kubasa kumereta mu irwara cyo nacyo batendekwa abo kuba n'ikintu cyukuru munonga tubasa kureta cyoma cyagumaho kitina batendekirwe ubundi kugira amakasho. We are trying to work hard for ourselves to get soap, to look smart in front of people and the people we are serving. We kindly beg that when we get a monthly pay, it will give us a proud and even a courage to work more than how we are working. Sister Marlena Webler or in charge of Wirwareri asimira ba Rotary gukubishka bakabakwatiraho. Among these partners, the Rotary Club of Kololo, Uganda has played a particular significant role. So we clap for Rotary Club Kololo. Hati nyowe nchimpezo muhimbo kugira ngo nagaruka nkagumana indebeki
ebikongerwa okureba ngo byamagara byongera kuguma nibyeyongera mu misho. Dr. Diana Twine uriyo muhandicwa entura wa Ministry y'Amagara hasimira ba Rotary hamwe n'abirwa reri kandi araganise ngo government nejaguma neba kwataraho amba bimwe twareba mutine biri kuba yamba babase kuhereza urungi munonga sima ba Rotary babahere x-ray neza kuyamba ko mu kicwekomu ekichweke kya ntungamo yona reading district twine namba y'abarwere sirimu benshi so kandi abarwere ba sirimu umuntu w'abarwere sirimu nibaba bene nibabundu nibarwara na TB so mbwenu kuba kutunga x-ray nebayamba okuguma nibakebera abarwere abaija omurwaro kuraguza konkate icyo cyonka ntujya kureta na mobile clinic yetu erikuchebera TB barebe ngo bayongera screening abantu ombyaro gashakwa Susan Charisim webare Susan Chatsima umakuru hakebye mzano timu ya district y'Ibanda erizuba basibo mukujaguzwa obusenguzi bw'ekikopo kya Ankoleka peche basenjire nyomwe bazyo bwanyuma yo kutera bushenyi na goli tana harina home finals ezubira hachai kabuhe omushema abebembezi bahika hamkoro kandi bahayo kugomzamo barukushajika timu yabo ebyentamburo mu tawuni y'Ibanda erizoba byashanyara bwanyuma y'abantu kwegita hatimu ya district omukujaguza obusinguzi bw'ekikopo ky'empaka za Ankore aho batambura hanguto ze tawuni y'Ibanda okujaguza kwabakurumwa abazani abasingwire ekikopo abantu ababurijo n'abebembezi Ibanda yonsizo mu district zona hati niyo first district abuvira mwehambira Ankoleka kandi erabiramana unbeaten sana season yona bakakitira mukande kakwara ekikopo nyenda kusima team ahabo kuzana umuzano gw'amani tukasinga nyenda kusima members of parliament nyenda kusima abanyibanda ahabo kwe kiro kanye kahape ko muntu kwerekana wa twena kandi cyo kikopo n'ekintu batagira kibaye kwasa nomanyo mwira kushu ukayefera wenka kubatira umupira n'ebisukiro byakora kibyasigara mantu gabiro tukini konka manu gona kagarga umbahagizi Ibanda esingire Bushenyi district na gori itana harina za penalty bwanyuma ya timu zombi kugwa amakazi gori ibiri hazindi omudakike za burijo nuko kutwara ekikopo omufainoro ezanirwa hace cya Kabwohe omu district ya Shema ogubire guryo murundo gwa kabiri Ibanda erikuzo mu finals kandi gubire guryo murundo gwabo go kubanza okusinga ekikopeki umuganda makuru k'ebyemizano timu y'ompira gw'ebigyere y'aba driver b'emotoka bari kuvugira stage eyambaro muri Yantonde bakwatine n'aba stage ya Kampala aho muzano guhendire na gore mwahandijo hacaye cha Ronald Ruta omuri Yantonde muzano ngubire guryo go kuretaho obunywane mpira gubadde mulungi babutunulira ensamba y'abadereva tuli ani fit naye engeri gye tuli nti tumaze okuva mu kulonda obukulembeze tulayizibwa era tuze omupiira guno gutugatte pozi n'omanyera ensamba yaffe abamu tutakola training etubuzeemu naye nga stage y'abannaffe ab'okumbalala tugisobola mu buli mbeera era ogugudde maliri stage yambarra tutaba kuvuga ku gari Yantonde kuzambara abantu hayahayana nabo ku gari Yantonde kuza Kampala na Masaka so twakora 1-1 nyina the man of the match mbarra stage bampo mutagumene nkumigo era bwanyuma emyaka y'enyuma Yantonde taxi park itwe twaresera amasemerero muri Kabura
timu yitu eyakawura yahika no kurabamu za rurengo rundi etakamazireyo n'emipiira so icyo kitwayoreka kunga abanyaryantonde ize batwesengereze batwategeye nk'abadriver kugira ngo tugaruke mu isaza tubaretera amashemererwa ni nsima abazana batahi banje n'abakozi batahi banje okwatanisa hamwe tukakora ikintu cyarahanga mbwe naye kurugiriro ko nashambaje bampanye sente nozireba nza kunywa akasoda ago gabagari amakuru agibimzano kandi wanagakusiyona abantu Mbabazi Charity na Sunday Brian twenda kwendeza umwebazi y'umurunji agandi gategereze nyenshakari Eshaha zabisha tuzechiro na use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5k. That's the power of Momo. Yejumbiro mbazi ogwa Ebisdent na Fresh Up dero oyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache mnongo tungaroni okugerera kimwe shirinjo bukikuru 30 omushabiri nina zonka turukwetenga kuboye no musingo ningo mwema ekikuru downloading app ya numida oshaberoni nikiba cyaho Bereba ne kukibaho oyine mbogoka naba mulungi ayibambe ne kolera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje program okombereba yes murumuta embogo ni shiringi 10 omukasheshe omwihangwe na wanoza kubyamo nabwecho it's not very expensive iwe jinywe ohunami nyendo ochigeze neza kubura ontere twendeterembo atabukani mpana jiro rwoyo nabwecho kajinywe neza kuyamo nyenda kurabura abantu nyenda kurabura abaziri abariyo numuguze ibintu numusindika abana banyu ngo baze Dubai baze Qatar United Arab Emirates UAE amahangago abakoze sabantu maka ausigaro kushacha abshaye byenyonyi kankai ezo companies ezo nezo kutwara abana babishiki na bojo na company zukwenda abakozi abana bakora kokanye nakubuziyo muzire wanje iwe my brother my sister okandi umuziri ndia leverage ndio muziri okomana wanje okwererwa ari myaka 20 mwenye ndankubuza omwana wawe uri no guruza ekibanja no musindika Qatar no musindika Dubai no musindika China no musindika Saudi Arabia aze korachi omwana takumanya kwata omwana takateka gamucheri kasoka zarwo mukayawo noni yanani ondebe omwana wawe ewine mpari wishe takakugora hoga mpara tatire munchindo mukaga mwame mwabanye Uganda munyambe umaraba ryo nantera narara nantera bushesha nabaza kubatera because muri no musindika abantu abanafu mureke kurwisikinga kusindika abana banyu n'abanafu tabakukora wanyetegereza omwana wawe kora no mutuma ekintu amaduka takuretera balance naza kubye sente zo muhindi kanko bose omwana wanya ta hasumu 24/7 na wana oganira na wali hasumu na no musindika Saudi Arabia ze kora yuki I'm asking you yes
abana baba na formosion n'abadikiraringa omwana abana tubakiri mu mashomero ga tradition mbaza kubegesha kuhata mbaza kubegesha go no kora heze hati tumwine za gasi zanyu gambira umwana akugoyera ubuhunga nene mbomba zire zo buhunga butahiri I'm very serious gambira umuchi wa kutekera umuceri tukumanya ngo abarabu no bariya prawo tabanza kaje kutekera mara wanje akira Saudi Arabia kora yoki mara wanje takumanya kugorora kanju nubosya ikanzu z'abaharabu hari umukozi bakamundetera yarwo kusamanyita kwenda namuriza t-shirt yanje akateka watu pass no kwageza na t-shirt yanje mara wanje wundi shirt akajinyire Canada t-shirt nonje muno nkafana hatiki mtekateka mporra nanda kutera na TV why ngwayizire yayikana yo t-shirt yanje why abuko wabo tubakugorora nabagorora pasi y'amakarati yayika pasi yaje so mubanze mutendeka abana banyu mubegese kukareka kora umwana wanje ariyo nazero gukora hoki takumanya kuteka takumanya gorora takumanya kusimura takumanya akutunda tine cyakumanya no muzindikera ze gukora hoki kuzangoni mubanze mwegese abana emiromo kumaraheze kubegese mwahura umwegese ukumanya unaza kuzihera gukora kitari yecho engoma nozimanya engarabi baza kumutera nuko nkubireba iwe no bireba okumbireba yaba ni ku kibuno oyine mbogoka naba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje Metropolitan International University, a multi-campus university.